Om Swastiastu. Mui jep pedampiak subadini. Dek cep tanamat amat lega kena mene buka jani. Liu subadegak ini. Pastilah karena tosang mene mesatu. Sekan apa sing? Sekan. Nah, lamun sekem setonden meme mesatu meme lakar metakon malu nah. Tuh cenihane bengong tuh weh ni mudiah cening bengong di ngehana jani meme lakar metakon nih saja aduh siap taluh mas aja dah nih cening buka dah dua anak bener nih sing adus yang metaluh mas gitu masih cening saja ada nih kewala tonak satu nah iyan cening dot nih ngehang satuane jani melahan negak sekenang nih ngehang jani memela karma satu iso sangkur motak emas. Nah, ken satuan nih di ngehang bareng-bareng ya. Ke cerita jani di Ponopin desa Kalajau nih ada anak nubu Madan Ipakun. Ia ngelaku renang madan loh lancah Ipagul bukan dana Ipagul ia mula pagul cek rajin sedina-dina Ipagul luas ia ketegale ngalih pemupa jiwa gitu masih loh lancah cek teman pesan bubuh-bubuhan Nina kadi serati lima pengina ketelu manuk aukun penginane ane selem adani no ibadah ane bara ibiyin nah cening meme jak mekejang nyen dini nawang siap sesangkur nih nawang ini siap sesangkur senawang sekap jenis senawang aduh mantuk jenis senawang meme nak kasih senawang nah kone nih siap sesangkure totona bulune putih kedas sing meikut sangkur batesne kuning susukne kuning meh keteko kami canggih pesan nih ento mawinan iyo adanino iso sangkur nah manuk ne sawireh bulune mepeletan utawi kelir adanino igrungsam nah cening memejak mekejang wih cegerakot pesan Ipagul mekurenan ngajak lo lancah semangat maro bangun nukliat kriut iya supaya nang kopi tekan kuranane tuh gitu luang iya mau kurenan beli Pagul banget lah supaya naik ngopi malu beli itu cuma ke lantas kopi nih tur inem
Kopi apa nih lo? Jangan ada sedot layak lo. Kopi apa? Bisa ditahu deh. Kita yang lah, kita batangnya belai jelek, melah, masih beleng lah kan? Nah, ke cerita Jani subuh pada suat dia minum kopi. Ipagul medab-daban lakan luas ke Tegale. Kita masih hiloh lancah ngomong siap nih ngamah sambil ngenuduk taluh. Maroga bago beng-bengane ibiyeng ajak ibadong mau taluh abungkul sebilang wai. Nabi isa sangkur jek tuseng pesan ya tayang mataluh. Gitu lantas lo lancah memedih. Ibu sesangkut yang kamu tuh banyak gobang ibadah sangkut pulung ibadah putih kedas susu ibadah ini ketekokan ibadah jadi nangin tuh saya kata ketekan wakil kalau ibadah nggak bukul wanangan kaya ketekan kulit jadi lamun sengnya di pemetaluh laka tanpa wakil laka ngomong ya aturan ditunggu tangkawan ibadah sana marok itu munine ilo kancah jadi mau kuruyuk ngalah di gerungsang sambil ngebet bisa sangkur jadi kejengah-jengah lantas iloh lancah tur mau munyi kene iba gerungsang jadi iba mau kuruyuk ngalah cara anak nyautan munyin wakine gitu iba ngerti tekan munyin wakine ya nah jening-jening meme jak mekejang gelesen satwa enggal ke cerita jani subel atas di ketelone cara penemayan loh lancah teke ulin pekan ngemang siap nengamah sambil ngenuduk taluh maroga bago beng-bengane isa sangkur cek misi taluh cenik lo kebus marojo mako cek taluh mas nerudo bayi lo lancah yang cara anak ke depan teke ipagol magredotan jag-jagino teke iloh lancah sambilan ngomong munyi ke bibir lo apa orang lo tuh acak bingar sebang lo nang orahan teken beli lo pak sejak ngaco lo ngomongin cara nak duduk beli siapa isa sangka lo emas gitu negak lantas ia ajak ke dua diambene sambil lama mau pitungan nah cening meme jak berkejang cening nangan apon to mau pitungan senawan nak kene to ni iloh lancah teken ipagul melibagang to ngerencana lakar ngadok kalau emasnya kepekan kene munine ni deh talo emasnya nene nak lakar rupiah kepekan tapi kan nah aduh kewa lo dimulih nih kagapan beli mahko apa akapot tenang dibeli ya beli sen saya yang pasti kagapan mulai nah ke cerita jani buai manis semangat loh lancah ngadep kalau masih kepekan dimulih nih tuh seensap ia megagapan terkejumah nih cara biasa nih lo lancah ngemang siap nih ngamah sambil ngenuduk taluh maroga bago beng-bengane isa sangkur cukuwe misi taluh mas gitu lantas iloh lancah mekenah-kenah kene mau doa ke kenah ya nih
Weh, bisa sangka cek terus di mata lemas. Lihat di tengah basangnya peluk nih si Mas. Yen yo ilang, si kayak gue anak apa coy? Jani paling melah jejok cemak konyang Mas nih. Liyo belakang lang Mas. Mas. Nah, cerik-cerik meme dijak mekejak. Jadi deman kan Mas? Deman kan Mas? Pak tuh nih, meme nak deman masih kan Mas. Sawireh, Mas pindah ke wet kemuliaan utawi kemuliaan. Sakewala, ien pelih penangguh sinah lakar ngemasin. Ento mawinan, ditu jening apa ngidang. Nelebang pepelajaran tri kaya parisuda, miwah pepelajaran tri hita karana, apanya nemu udiana ane melah, ane adorek dewek iraga jak mekejang. Ditu jening apa ngidang nyujur jiwa paripurna. Sekadi petites bulan bahasa warsane makin atma kerti udiana purnaning jiwa. Nih, jadi antur yang meme buen satrane nih. Jadi ngode beras lantas iluh lancah ngejok ise sangkur tuh jemaka ngebengi res. Aduh, sengkala nih ise sangkur jani ngemasin luh lancah tuah maka tantai bele ane bengit saja. Itu lantas ia ngeling ngarot sambil ngemesel-selan. Aduh Dewa Ratu, tadi kene curi tukiane. Aduh subuh sesangkur masak kaya gede jadi ngemasen. Buang yang suke buang. Kamu bener lara jadi tepukit dia. Malu dia merasa pikir kedewakan dia nih bubu. Sangkur, 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 sangkur. Gitu iluh lancah ngajak ise sangkur ane suba ngemasin. Nah, cening-cening meme jak mekejang amun to malu meme mesatwa ise sangkur metaluh Mas. Kek suba keresep bang cening. Suba nih. Nah, jadi kene kesukseman satuane ning cening apang setate ngelah rasa ayu bagil angkep peswecan ide sang yang widiwasa. Dua cening sing dading lah kenah momo doake cara iluh lancah. Telu setolene cening melaksana pinah-pinahan lumun pikolehne. Ia ning becek pekardine sinah ayu kepanggih. Ia ning jele pekardine sinah ale ketemu. Tentu mawanan ane jele kutang tanem apa ngilit, ane melah duduk puponin. Ada gua paling kuat satu bawa super suwut. Om Santi 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 Om. Inggih diwawu sampun kepiak sayang pemilet nomor undi 4. Saya manggen kelanturan untuk pemilet sane polih nomor undi 5. Majang pemilet sane polih nomor undi 5.